This is CRI Radio. Denggan digigit sa kapintas nga ayog sunata ti Ilocandia, makapabangar, makapakatawa, makapalaghip kend, makapasangit, nakuyugan tilidhay, nga panakalaghip iti pamilya. Banag a kinapubulig ito'y gayem, may salang ti agas na agdengeng ti kankanta, tapno iti kasta malawlawagan iti panunukendrik na. Dahito'y ti kabusligan radio internet, ligan radio internet, imunaking kunaan nga internet radio ti Ilocandia. Kasanghayan din malagta, kung liliwain kay kapangpanunutan. Abuya kirag ngayag kay istorya kay nagmutatatawan sa programa ni Mr. Roderick Molina. Tinuro ti programa atlet sa ngagay, pataglaaw, inventaan, salit digiti pada Pilipino nga dahil sa ririt kay boses na nga pagkabakan kay digiti gatas nga makatulong pataglaaw, inventaan di Rayaw and Visual in the OFW Worldwide. Inaldaw ka sumansampay maniputangan ang tinulong di internet. Pagkaliente kuya, pagkanayon nga sibutan ti page me. Dahil di programa kaya nagsabot ka kayo, manipot kayo digiti magbukel din grupo digiti admins. Hindi na ito yung api, panakikatadwa digiti online broadcaster DJs. Ken digiti pa'y adang at kaides, manipot din ito yung api. Ken kanguna na digiti ayodin tayo nga viewers. Dahil ito, iti Rayaw and Visual in the OFW Worldwide. Revolution of change is yet to come, powering the new life from new exploration of digital world of currency. Introducing one, the most trending online and most dominating with superpowering in the next generation. We help you to build your dreams to be a part of OneCoin.eu. For inquiries, please call to Mr. Jason Eduardo, telephone number 389-873-7818. Meet the new advantage of living. Be a part of OneCoin.eu. Any problem to your computer? No problem. Go to Milano Computer Services. Repairs all kinds of laptops, desktops, all brands upgrade firmware, motherboard, workflow, and video card. General cleaning and hardware repairs. Change any broken parts like LCD screen, virus removal, and free antivirus. Just call to cell phone number 328-888-0550 and more. Andy Martinez, Milano Computer Services. Milano Computer Services. Your Dr. Computer Specialist. Mabuya ken mangigan digiti nga sariri ken alegra nga DJ manipod iti MKL. Mumurmurayan ken malinglingay kayo babaen digiti sunata. Nagbato iti mamyanan live manipod iti ili iti Ballesteros Cagayan. MKL is on air over Facebook at Rayo the DJ Ryan Ken DJ EJ. MKL is on air over Facebook. May kayon tagatangay tayon. MKL program over the World Wide Web. Right Out is Ardam is brought to you by the following sponsor: Heidi Lonip, Mr. and Mrs. Alvin de Guzman, Maribel Eslabon Lizardo, Melogin Tolentino, Nicole Beltran, Aida Faustino Pascua, Orseni Flor Tabarino, Merlita Agustin, Rogi Cortez, Rosenda Rubino, Amelita Cortez, Angelina Cortez, Risa Valle Sebastian, Jenny Romano Agbisit, Anonymous from Qatar and Taiwan, Miss MM of Singapore, Lily Temporal Galisa of Norway, Mengay Dansalan, May Alvarado, and Mary Jess Gabriel Baliwan. Thank you to all the sponsors.
pleasant morning or afternoon. It's 2:21 is the correct time. Ayan, kadwayo ni DJ Jake with the CRI Radio, MKL Radio, and of course to AMC page. Ibag rabitay amin dito Pilipinas. Ito programa tayo abo. Nga di pagkayat tayo nga sunod na maripod di Ilocano di Plus our games tonight. Be pouring more prizes to be given away. It's courtesy of coins.ph. Baka ni kita load tayo apo ito nga rabi. 21 down to 2 o'clock. At why DJ Jake on the radio. Ito yung mga radio station plus one page. CRI and MKL Radio. Together with AMC. Kahit parigat kadwa mo tagpeso. Baka dumdungin bubuya. Ti liliwa kay Ray Audi OFW. Mr. Roderick Molina. Happy listening to all. Hello kay Lansky Cortez, your dancer. Okay. Maribel Eslabon is also joining. Madam Gina, congratulations on the 27th anniversary of GIL Taiwan. 27, 26 pala. Nakamali ako. No? Arakada ni DJ Jake. Ito ay radio tayo. Hi kay John Tandeg. Hello DJ. Kaya teman ako contest tayo. And don't forget also to subscribe our channel. Ada kita channel apo, ada kita kapsat tayo, no? Dapat di channel di MC. Liliwa kay Reo di kita OFW ada. Dito yung MKL jakam mo. And of course, host tayo apo di CRI Radio, okay? Agad tayo dito karabi and siyempre di kita kakanta nga pagaya tayo manipod dito'y radio stations iti MKL Radio, CRI Radio, Kapasligan Radio, Internet, and of course AMC, okay, page. And siyempre balikat kaduan mo dito liliwa kita Ray Audi OFW na nagkakaduan tayo ni Sir Roderick Molina. Enjoy the music and more of the hottest hits. Jadi request kailangan lagi tayo. Gini-gini ada buya po dapat ako kayo. Narigat mo siya Grace kayo ya. What's good doing? Anyway, laki amin dito yun naman na yan pag-games na awang kayo mag-find. Alright, so for the music tayo po yan. And later on, no medyo maduteton. Hindi sa ulo ibutang, ibutang lawas para sa disco. I'll be right back sa commercial din. Kaya programa di MKL, repay di Murmuray, repay di programa di Luluwa. Kapasligan, I'll be right back. Don't go away. Ito ay CRI Radio Channel ng host dito ng programa.
revolution of change is yet to come, powering the new life from new exploration of digital world of currency. Introducing one, the most trending online and most dominating with superpowering in the next generation. We help you to build your dreams to be a part of OneCoin.eu. Wala na, sabay kayo mag-gaya ng nililiwa. Jason Emery, telephone number Okay na, meron. 873-818. Meet the new advantage of living. Be a part of OneCoin.eu. Alright, nagsabay. Di mo din baga kami na nagsabay kami. Okay. Hinggan digitas kakapintas nga ayog sunata ti Ilocandia makapabangar, makapakatawa, makapalaghip kend, makapasangit, nakuyugan tinidhay nga panakalagip iti pamilya. Banaga kinapubudig ito'y gayem, may salang ti agas na agdengeg ti kankanta. Tapno ti kasta malawlawagan iti panunukendrik na. Dahito'y ti kabusnigan radio internet, digan radio internet, imunaking kunaan nga internet radio ti Ilocandia. Kaliwan na ito din, live na damit kita. Sige, playlet na. Naka-stream tayo ako. Mabuyakin mangigan dagiti na sarili ken alegra nga DJ Manito iti NKL. Mamurmurayan ken malinglingay kayo babaeng kadagiti sila. O nga rin sige mo sa tipre. Live Manito di Sigili iti Ballesteros Cagayan. Malpasan tayo ito lang. Mga kampay nga ron. Ano nga ron? KL is on air. Karega na, kung nagtuwa pala ti Dua Kanta. The DJ Ryan ken DJ EJ. MKL is on air over Facebook. Huwag madamagayan. Di mo yung baga kami. May Kasi ano, sasarampat tayo kami. MKL program. Dati bali. The Worldwide Web. At matutuglat, Dua Kanta. Maduan tagpila pagbit pero ka. Abdohan mo may po. Pasanghayan din malagtas, kung liliwain kini kapampanunutan. Abuya kirag ngayag kiri istorya ken nagmutatawan di programa ni Mr. Roderick Molina. Timuro ti programa naklit sa gagay, pataglaaw, inventaan, salit digiti pada Pilipino nga dahil sa ririt ken boses na nga pagkabakan kiri giti gatag nga makatulog mo itong garo pamilya. Dahil to di Rayaw ken liliwa digiti OFW Worldwide. Inaldaw ka sumansampay sa liputangan ng tinulong di internet. Pagkaliente at kuya, pagkanayon nga sibutan si page ni. Dahil di programa kaya nagsabot ka na kayo, manipot kayo digiti magbukel ken grupo digiti admins. Hindi kayo ito yung api, panagikatadwa digiti online broadcaster DJs. Ken digiti pa'y adang at KDS, manipot digiti ito yung page. Ken kangunana digiti ayodin tayo nga viewers. Dahil ito, Rayaw ken liliwa digiti OFW Worldwide. Rayaw Tisardam is brought to you by the following sponsor: Heidi Lunip, Mr. and Mrs. Alvin de Guzman, Maribel Eslabon Lizardo, Melogin Tolentino, Nicole Beltran, Aida Faustino Pascua, Orseri Flor Tabarino, Merlita Agustin, Rogi Cortez, Rosenda Rubino, Amelita Cortez, Angelina Cortez, Risa Valle Sebastian, Jane Romano Agbisit, Anonymous from Qatar and Taiwan, Miss MM of Singapore, Lily Temporal Galisa of Norway, Mengay Dansalan, May Alvarado, and Mary Jess Gabriel Baliwag. Thank you to all the sponsors. Alright, thank you very much. Kada kita sponsor ni DJ Dungo nga anan adan nga manar tarabay king kuha na. Okay, nilipatan apo, no? At makikuha tayo, makidanggay tayo dagiti nga programa. Okay, tapos tagat nabintas si panag-entertain sa tunggal may sa lalo yung pa ng Ilocano. And don't forget, getting a broadcast is sponsored by OneCoin.ph.
This is yet to come, powering the new life from new exploration of digital world of currency. Introducing one, the most trending online and most dominating with super powering in the next generation. We help you to build your dreams to be a part of OneCoin.eu. For inquiries, please call to Mr. Jason and Larry, telephone number 389-873-7818. Meet the new advantage of living. Be a part of OneCoin.eu. Alright, it is broadcast is in participation with that our main sponsor, OneCoin.ph. And here we go, Bialakang atok mem, briba dito, CRI Radio, AMC, Page and MKL Radio. Jakpay naramanan, tay kunkunada anananam, bilin day ditatang, ay anak ko ingkakadramanan, kayam tay nananam, tay tukmamapinal. Awan na ang kan Alan, play ko dito, i-admon. Ay nakitak tao, nag-ibalay, taman agi. Wala, titating tayo lang ko parang FM radio lang tan, titatingnan. Parang nga daumay, parang nga daumay. Ano saan, ako damdaman, ito rin ko ito na tulit-ngit, kumabin. Kita, malpas ni sir. Araw, direk. Tagayan si Guana. Ano yung programa na, hindi na nga bak, nako, siyak mga minam mo. Nambok kumakat, siyak naglalay. Baka kinumpetisyon na nag-DJ, kunahaan. Ang gula mo. Jakpay naramanan, tay kunkunada anananam, hiling day ditatang, ay anak ko ingkakadramanan, kayam tay nananam, tay tukmamapinal ka. Manipupukul kapsugan, radio Samantaso, Kaduayo, samantaso, puti kumanyo, taputaw talop, Okay. taputaw talop, lupot at Alam, kaya oray ko lang, mga 30 minutes lang kasi nakalabanag dito yung YT na live. Nakalabanag na ako 30 minutes. Kaya duma, video lang Anak na katio, official di barrio. Yeah! Official Tibarrio, anak na katio. Anak na, Domingo, DJ Jake, awon pagbagak. Daya. Ika talaga. Ay, apo, nga birthday ka talaga nga kanta. Ika tipi-play basta ka na kung anayon. Ay, apo. Alright, kung kablawag, hindi pa nagbibuya yun. Sino kaya, di kita nagbibuya kanyak nga upat abukel. Nagsabekam ka ni Sir Roderick Minket. Imno pekas na kita. Ituloy na latan, 30 minutes lang. Total, YouTube deso dakal nga panag, iti panag, ano na ganun, panag may sa tayo, no? Importante kita adakimit, no? Upat abukel, landskin, Mary, sigurado tigdudwa cellphone na gito, no? Tapno han nga umadayo. Nagdudua talaga cellphone da. Ano na dyan banger. Okay. Ni Maribel. Ay, Maribel, jak pa nitik te gunggunam. Okay. Risa Sebastian. Hello, DJ. Kunana. Sige na makabuya ka ni Sir Roderick. Umekimot dito ya. Bupat abukel ka. Dampay na yanan. Alakit barang manayanan. No? Takwa. Pakuntesak talaga kumakit. Yung sayang Okay. Grand finalist, don't forget Luluwa. Ken Rayo, di kiti UFW. Grand finals. Baka di kiti kakadakal nga prizes. Manipot ko ni Sir Roderick Molina. 2:35, it's the correct time. Paborito ni Madam Maribel S. Laboy. We talk about sacrifice. Di kiti gunggun na, di kiti taong sakripisyo ti biyag. Bunga ti ayan-ayada, simmarno may kadwa arapa ti
pagsagana. Pagkay susaan magatadan iduna, pilit na nga inture, panawang pamilya na. Inutang ti kwarta, uray 5-6, kunada mulaeng makaabot, usarin nga. Sakripisyo isumba alapaata, manglaban kinaturay, di panagbiyaga. Sakripisyo ilusagat inamarina, pilit alinabanan na, tamasabayan sa ganaan na. Iwanat pagarimayan ta pamilya na inaanawan, ngam panuray ken kuana, itigker ti kaunggan, prinsipyo panagbiag, ti una nagsamakyadan tagnolaeng sa ganaan na masangwanan. Naglabas panawen tawen di na puputan, trabaho Agpat kay Gayang J ko Intercontinental Pinoy Radio Milan na nag-live kayo. Adapt namang mga pro naman si 1,009 okay, member na. You're listening to Kabusligan Radio Internet, of course, di panagpagmaysa ti MKL Radio. On the air tayo po hanlang nga YouTube. Nagsabay po ti streaming hindi MKL Radio. Numapang kay MKL, i-switch yun di links na sakto mga ganyo po. Mapagidang ko, no? For the benefits ni kay computer na pigsapot ti desktop gusto nga kaya ng trabahuin o sasabay po, no? Alright, pagkadating nga ro din anang ro din kat mga kami meten pangal daw mi meten importante naka-live back manin makita to man ni Whiteen nga nag-live back. So, ibig sabihin, madalas di-live tayo. Alright, I gotta go now, guys. Thank you so much kay iti talong abukel nga nabati. Kay sumuporta ni Sir Roderick, no? Okay? Basta ti panagkakadwa po, no? So, thank you so much kada kayo amin nga nakikadwa iti dating Rabi Ken Gundaway at commercial akon. Ito ko sponsor by OneCoin.ph. Nukit yung po di ag-trade, ag-sale. Awan na po iti focus na ito Nanaling ka nga ag-understand di graph. Kaya kwarta, mabali mo nga i-trade. Gumatang ka nung nalaka iti Bitcoin. Nung nangina ka gumadgatang. Noon nakangin-ngina, i-withdraw yung kwarta. Katjay lang po iti trading. Iti tutorial po. Mangi pakitak to iti tutorial manipod iti YouTube tayo
no kasano apo iti panag-trade iti nalawlawag ilocano version han nga Tagalog no ag tutorakto iti panag paskil iti YouTube, okay, no kasano iti panag raise the income ulit ka law of supply and demand no nangina apo iti Bitcoin hanggang nga gumatgatang tanangina nung nalakat i Bitcoin gumatang kayo lumaki tayo nga dakal ti kwarta yun yung Bitcoin i-withdraw yun yung kwarta yun no napigsa ti Bitcoin kasi laeng okay garami na kuti tutor na nga nakakit-editin diretso cellphone to cellphone langin and then ijay ito nga bakita yun no kasano okay kasi lang ijay kwa gayam Alan okay Joanne Tandek so kayo tagbalin nga this jack DJ broadcast myself at DJ YouTube dito yung Kapsligan Radio Internet part 1 and part 2 okay kitain yun to no kasano and then madali yun mabalin to yung ikarga iti cellphone nyo DJ broadcast myself ako ni kayo to na sino mahitag this jack and then ikabil na kayo 1FM CRI Radio Timpo yung online radio MKL Radio and Radio Sacrifice kuko tayo abili kijay Kiss FM kuko tayo apo na makikita tayo Kiss FM kuko ni DJ J okay okay tagbali this Jackie be a part of this CRI Radio channel bye for now commercial kon and dito yun apo hindi panguli na yun commercial is yet to come, powering the new life from new exploration of digital world of currency, introducing one the okay, most mama na kagayan. Hi, Joanne. Kumusta ni EJ? Ay, nagpakitan. the next generation. We help you to build your dreams to be a part of one coin that you. For inquiries, please call to Mr. Jason Eduardo. Siya po, nawan din yung na ganing sakti kontakin 18 meet the new advantage of living. Be a part of one coin that you